Folklorni studio Korak po korak iz Petrovca na Mlavi i ove godine u periodu od 21. do 24. augusta organizuje seminar za igrače, asistente, umetničke rukovodioce i koreografe narodnih igara iz oblasti Vlaške igre, Đerdapskog Podunavlja, Homolja, okoline Bora, okoline Ćuprije i Vlaha Severne Makedonije. Ovaj put su predavači Slaviša Đukić, Bojan Petkovski, Zoran Katić, Marija Vukosavljević, Siniša Firlović, Maja Radivojević, Ivan Terzić, a korepetitor je Miodrag Lukić. Šta smo očekivali i šta nam se događa, šta smo uspeli da uradimo do sada? Uspeli smo da, što kažem, napredimo to, da podignemo na još veći nivo nego prošle godine, još više polaznika, novih 5 oblasti zanimljivih. Takođe smo uspeli da dovedemo i dečka parologa iz Makedonije, koje je ove godine po prvi put uopšte rađene Vlaške igre iz Makedonije, Severne Makedonije, gde su seminarci, odnosno polaznici seminara imaju priliku da vide koje su to sličnosti Vlaha iz severistočne Srbije sa Vlasima iz Makedonije, šta su to zadržali, šta su promenili, koje utice okoline na njih. Po broju učesnika seminara vjerojatno možemo da primetimo da ima dosta zainteresovanih, pre svega mladih za to. Koliko u stvari je broj tih ljudi koji se prijave za seminar? Brojimo ove godine preko 70 polaznika, mogu da se pohvalim i baš mi je drago da je 50% tih ljudi, možda čak i veći procenat, je iz naše dijaspore. Znači imamo polaznika iz naših klubova, iz Francuske, iz Italije, iz Nemačke, iz Švajcarske, iz Austrije, imamo iz Bosne, Crne Gore, imamo čak iz Mađarske, iz Budimpešte, dečka koji radi tamo u tom klubu. I izuzetno mi je drago što je to tako. Tematski su ovde obrađeni kroz različite oblasti, vlaška igra, vlaška pesma, pa na neki način i vlaški običaj. Šta u stvari biste vi izdvojili onako kao najvažnije kada je u pitanju ovakva vrsta seminara? Najvažnije je da shvate polaznici da ne možemo Vlahe da svodimo kao sve zajedno pod isto. Postoji razlika među njima, od oblasti do oblasti, i to je i cilj neki, da se vidi i sličnosti i razlike među oblastima, kao i koji je uticaj kog stanovništva koje okružuje na njihovu tradiciju, na njihovu pesmu, na njihovu igru, na njihovo odevanje, i to pokušavamo da prikažemo, da bi im sve bilo jasnije. A usput radimo i pesmu, ove godine radimo sa našim etnomuzikologom Majom Radivojević. Pesmu, obrađujemo više pesama vlaških, da im približimo još više taj vlaški melodij. Postoji dosta razlika između različitih entiteta, odnosno tih reona gde se nalaze Vlasi. Koliko uspevate da objedinite i da dobijete materijale koji su vam itekako potrebni za nastavak ovakvog i za održavanje ovakvog seminara? Pa trudimo se da kontaktiramo i da nađemo ljude koji su sa terena, koji su obišli taj teren, koji su živeli sa tim narodom na tom terenu i koji su ozbiljno bavili Vlasima ranijih godina pa i sada. Znači da dobijemo kvalitetan, pravi materijal koji će da se na pravi način prezentuje polaznicima. Često ste na nastupima sa vašim studijom, sa vašim igračima, sa vašom decom. Kako se oni osjećaju na terenu? Kako oni ovo što nauče ovde prikazuju narodu, prezentuju dalje? Pa mi se trudimo da to bude na pravi način. Znači ono što nauče, ja se trudim da prenesem, da ništa ne menjam, već onako kako sam video, naučio, ako su i ovi predavači preneli, da to zadržimo, jer gubljenjem toga mi gubimo i tu tradiciju i kulturu koja je na tom podneblju. I rekli ste da vam pomažu mnogi koji na neki način obezbeđuju materijal i ono što ne možete sami da nađete. Međutim, koju vrstu pomoći još imate, osim toga što ti ljudi pomažu, da li na neki način i druga kulturno-umetnička društva pomažu i neke lokalna samouprava, druge institucije? Da, kao i prošle godine i za organizacije ovog seminara, podršku imamo naravno naše lokalne samouprave,
kroz budžetski projekat, imamo podršku od Nacionalnog saveta Vlaha, takođe imamo pomoć od Kulturno-prosvetnog centra, tehničku i podršku koja nam je bitna za održavanje, sportske hale i rukovodstva sportske hale, što nam je takođe bitno, jer mi u Petrovcu nemamo neki prostor koji bi mogao da nam odgovara za ovakav tip održavanja nekih predavanja. Šta očekujemo u budućnosti? Kako ćemo dalje i šta planirate? Pa trenutno planiram da završim ovu priču što se ove godine tiče. Imamo kroz razgovor, pošto smo imali druženje petak uveče svih seminaraca uz muziku i predavača, gde su oni mogli da se upoznaju, razmene iskustva, mišljenja i tako dalje, povežu svoje kudove iz kojih dolaze. Prisutna je velika želja kod polaznika ovogodišnjih kao i prošlogodišnjih seminara da se to nastavi i dalje, pa ćemo vidjeti u skladu sa mogućnostima, što se kaže. Brojni su učesnici ovog seminara, evo vi dolazite iz Smederevske Palanke, da vidimo, jako je interesantno da čujemo šta vas je privuklo i šta želite ovde da naučite. Pa ja sam ovde već drugi put i jako mi se sviđa ovaj seminar. U odnosu na prošlu godinu čini mi se da je još bolje, da nas ima još više. Sviđa mi se što uvek naučim nešto novo, a vlaških igara iz ovog kraja ima baš puno, tako da to je nešto što mi je super onako baš da naučim i pogotovo taj stil igranja koji imaju Vlasi. Šta je to što vas privlači u vlaškoj muzici, u vlaškoj igri? Pa ne znam, prosto ta muzika, eto, to mi je već, kad krene muzika onako, onda odmah je nekako lakše i lepše da se igra i onda vas sama muzika povuče da odigrate bilo koji korak na bilo koji način. Inače se bavite folklorom i tim igrama malo duže? Jeste, igram 25 godina u Kudu Goš u Smederevskoj Palanci i gledam da ovo znanje koje sam stekla na seminaru da prenesem i na moje saigrače i kasnije na ovu mlađu generaciju. Koliko su mladi zainteresovani za nas uopšte za igru, a sad posebno vlašku igru i pesmu? Pa u mom kraju jesu, zainteresovani su jer je to nešto drugačije nego što mi u Jasenici, što bi se reklo, radimo, tako da ima tu popriličnog interesovanja. Kada pričate o njima, na koji način im prenosite ono što naučite ovde? Pa kao što sam ja ovde naučila, znači ispred njih kakav je stil, najprije stil, a posle i korak. I to se radi jako dugo zato što za naš kraj nije tipično ovako da se igra, tako da treba tu malo poduže vremena, ali na kraju ukapiraju i oni to sve. I kada je u pitanju kultura uopšte, muzika i sve ovo gde se mi danas nalazimo? Čini mi se da je sada ekspanzija folklora, da smo malo više podigli to na neki veći nivo, odnosno na ono koje je bilo kada sam ja bila mlađa. Nije bilo toliko zacupljeno, možda su sad i ove društvene mreže poprilično pomogle u tome, tako da to mi je još i bolje sada. Kao umetnički rukovodilac jednog značajnog kulturno-umetničkog društva, šta možete da kažete? Koliko je teško danas uopšte raditi u toj vrsti kulture? Pa jeste teško, zato što morate se posvetiti deci, morate krenuti od nule sa decom. Znači, mi smo neki manji kud koji kreće da se radi decom od nule, znači počeći od toga da ih uče desna, leva, pa sve ka nekim složenijim koracima. Tako da, ko kaže da je lako, nije lako, ali je jako lepo. Meni je jako prijatno što sam danas ovde, gde pokušavamo da održimo ovu našu vlašku kulturu i da je prenosimo na naše mlađe kolege. Koliko je teško uopšte to uraditi s obzirom na period koji je iza nas i na to da se malo i gubilo vreme, nije se mnogo radilo na tome u ranijim periodu? Pa teško je da se nabavi novi materijal, je taj narod koji je to, da kažem, znao da igra i da peva. Većinom su to već pokojni ljudi, tako da je to malo, da kažem, možda smo tu malo zakasnili bili, ali mislim da smo ipak uspeli da skupimo dobar materijal i da možemo da pokažemo to seminarcima. Šta je to što je najvrednije, najznačajnije kada pričamo uopšte o toj temi, o vlaškoj pesmi, o vlaškoj muzici, o vlaškoj igri? Pa najznačajnije je po mome što ta vlaška muzika je specifična, jako emotivna, za razliku od, recimo, neću da kažem da je srpska muzika, da nije, ali je ta vlaška muzika jeste na svoj način specifična i da to ljudi vole generalno da slušaju i da igraju
pogotovo. Koliko je prijemčiva mladima, pogotovo mladima koji su sad, vi ste tamo preko inostranstva, u dijaspori, pa koliko uspevaju da uspostave kontakt upravo sa tim izvornim delom vlaške muzike? Pa mi to tamo radimo preko ovakvih seminara gde umetnički rukovodioci ili koji se bave i muzikom, svirači, dolaze na ovakve seminare da uče te igre. Recimo sad ovde su samo vlaške igre, ali se ide i na druge seminare gde se izučavaju druge oblasti i tako se posle to prenosi u ansambl i pokušavamo tako da sačuvamo našu tradiciju. Kod Vlaha je razlika zato što Vlahci ima tu da kažem, entiteti, to su ima Ungurijani, koji imaju svoju vrstu muzike, svoju nošnju, svoje igre, pa ima Vlasi Carani koji su u Negodinskom kraju, pa Monćani koji su oko Bora i svako ima na svoj način svoju, da kažem, nošnju i igre gde se vidi razlika među Vlasima iz kog su kraja. Šta je vaša specijalnost kada je u pitanju upravo, pošto je to i širok pojam i dosta obimnog gradivo, da tako kažemo. Šta je vaša specijalnost? Pa ja sam radio vlaške igre iz okoline Ćuprije, pošto sam iz tog kraja. U okolini Ćuprije ima možda 5-6 vlaških sela. To sam radio taj teren, a inače se bavim folklorom već preko 30 godina, gde sam u Švajcarskoj vodio dugo jedan folklorni ansambl Vuk Karadžić iz Rošaha. I vas ću da pitam, pošto sa terena znamo da se vlaška muzika i vlaška pesma mnogo slušaju među mladima i da to u stvari diže i nivo bilo koje proslave i zabave. Kako to tumačite u stvari da je upravo to danas prisutno u mladima? Pa to je to što sam rekao da je ta muzika specifična, što svakom čoveku to diže taj dar, taj kako da kažem, taj osjećaj da vam se igra i zbog toga mislim da je to još uvek popularno i na vlaškim veseljima se još uvek neguje i sluša ta vlaška muzika. Da li smo nešto izgubili sa tim u tom periodu kad nismo to radili kako treba i da li sve to može da se povrati? Mislim da smo izgubili mnogo i smatram da mnogo ne znamo još i ne verujem da možemo da vratimo to, ali treba da budemo srećni da imamo i ovo što imamo. Ali nažalost ti ljudi koji su znali to i da sviraju i da pevaju i da igraju više nisu među nama. I ko vam sad u svemu tome pomaže? Vi ste entuzijasta, najverovatnije. Koliko u stvari imate pomoć od drugih kulturno-umetničkih društava, od lokalne zajednice? Pa mi se tamo međusobno, da kažem, pomažemo, znači što se tiče iznajmljivanja nošnje, družimo se međusobno, mislim, pomažu dobri ljudi i kad se ode negde, recimo, na teren, dobri ljudi uvek žele da vam izađu u susret i da pokažu ono što znaju ili da imaju nošnje i tako se u principu organizujemo da očuvamo ovo. Mladi će ipak da sačuvaju vlašku muziku i vlašku pesmu. U narednom periodu. Ja se nadam, jer ovo je... Radimo na tome. Da, radimo na tome, ja se nadam, to nikad ne bi trebalo da se zaboravi i smatram da treba da se podigne to na jedan veći nivo da bi se to sačuvalo. Danas na seminaru u Petrovcu na Mlavi radimo vokalnu praksu vlaškog stanovništva sa šireg područja istočne Srbije. Dakle, radimo Homolje, radimo okolinu Bora, Đerdapsko Podunavlje, radimo Isakovo. Polaznici će savladavati pesme na vlaškom jeziku, dakle ne radimo prevode, oni se trude. Malo im je teže, ali nije ništa nedostižno. Koliko je važno, koliko je bitno da upravo zapamtimo sve te vlaške pesme na vlaškom jeziku? Pa važno je za očuvanje identiteta Vlaha, jer jezik jeste nešto što je zapravo glavno obeležje našeg identiteta, a putem vokalne prakse, to je putem pesama se i čuva taj element nematerijalne kulturne baštine. Koliko smo tih pesama zapamtili iz prethodnog perioda i koliko je teško da ih opet sad povratimo i sakupimo na jedno mesto? Znate kako, svaka tradicija, pa tako i vlaška, doživljava promene, tako da naravno danas ono što se izvodi i na festivalima i na seminarima jeste neka verzija vlaške muzike koja je postojala
i koja postoji danas. Mnoge pesme su se izgubile, mnogi žanrovi više ne postoje, ali ono što je zabeleženo i snimljeno, to može da se rekonstruiše i da se prenese na mlađe generacije. I kada pričamo o vlaškoj pesmi, postoji ta vlaška muzika koja je baš vredna da se čuje, ali postoji i neka novo komponovana. Da li postoji neka razlika, u stvari kako vi ocenjujete te dve vrste trendova u vlaškoj muzici? Postoji razlika, naravno. Razlika je na prvom mestu u tome što su stare vlaške pesme uglavnom bile u, da stručno kažem, parlando rubato muzičkom sistemu, dakle ono što bi amateri rekli bez ritma, a ove nove su uglavnom u jasno određenom metričkom sistemu, dakle ili su to 2/4 najčešće, ponekad su one koje su bile inklinirane ka da tako kažem, 7/8 ritma, onda su one smeštene u 7/8, zato što su nekada Vlasi pevali te svakodnevne pesme bez instrumentalne pratnje i onda kad je to počelo da se izvodi uz instrumentalnu pratnju, uz manje ili veće ansamble, prosto je moralo da se metrički odredi da bi svi oni mogli zajedno da sviraju i da pevaju. I važno je za kraj možda da kažemo šta je umetnik, odnosno onaj koji je pevao vlašku pesmu i smišljao tu vlašku pesmu, teo da kaže tada sa tom? Pa znate kako, zavisi opet o kom žanru se radi. Ove svakodnevne pesme govore o ljubavi, o proleću, o čežnji za voljenim bićem, a imate, na primjer, vlaške balade koje govore o nekim mitskim motivima, o nekim istorijskim ličnostima. Ovde je bila, na primjer, popularna o Hajduku Ivanu Babejiću, sad Paulu Matejiću, tako da ima različita tematika. Na primjer, petrekature iz posmrtnog rituala, one govore o nekim drugim mitološkim stvarima koje nisu vezane za ovaj svet, već su to i neke, kako da kažem, i neke komparacije, neka poređenja. To su pesme koje, na primjer, služe da metaforički prevedu dušu pokojnika na neki drugi svet. I one imaju drugačiju tematiku od ovih koje se pevaju danas, na primjer, na svadbi ili u nekim potpuno drugim povodom. Tako da postoji različita tematika u zavisnosti od toga kada se pesma peva. I koju biste vi ovako izdvojili kao najlepšu kada je u pitanju taj ljubavni melos? Kada je ljubavni melos u pitanju? Vlaški. Mislite na konkretnu pesmu ili mislite na žanr? Na konkretnu pesmu. Na konkretnu. Pa evo, meni se dopada ova koju smo radili danas, Kaj je Mandreamskim bat. Tu je snimio Slobodan Lekić, ne znam tačno koje godine, ali se ovde pevala, tako da ta je jedna od lepih. Kad će Mandreamskim bat, kad će am ljubita, dar kastaša makumanu am jabuta. Kad će Mandreamskim bat, kad će am ljubita, dar kastaša makumanu am jabuta. Așa bună și miloasă, numai și vino n-ai copră la noi la casă. Așa bună și miloasă, numai și vino n-ai copră la noi la casă.